request Reverend Paul Xavier to sound the Dapi gong as we begin the celebrations and give a short sharing. Bon Zawin, Pastor Paul Zo Dapi Kenning in Kobeto Tun go with the Dapi kitsuk na ding hinibon sa winok na munci ubal timuhite. Let's all rise as we Declare Shawang good for all and God's blessings. Thank you. thank you very much. Thank you.
Apet dia đi xe chung na hình cả khổ sợ là đinh in đi hi chi hi thúc tệ tổ qua má thúc tệ amasa ahi Ephesia bongo trang hà pe trang thum amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
สิก